الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Sabtu 11 Juli 2026 Masehi atau bertepatan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ki Gus Erwin Akib dan sholat akan diimami oleh Ustaz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Asegaf. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum, teruskan dapatkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر رب اغفر وارحمني الله أكبر الله أكبر التحية المباركة الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر رب اغفر وارحمني الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله أكبر رب اغفر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فإن ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يرمي ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من
بموجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى رسولنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى رؤوس رجال المحاجر اللهم بن عيسى بن عبيد الله والفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي والفقيه مقدم ثاني سيدنا محمد عبد الرحمن محمد السقاف الشيخ أبو بكر بن سامي بن عمر بن عبد الله العطوف الشيخ الإبارة أبي عبد الله حداد أبي أحمد بن الحبس بن علي بن عبد الله السقاف ولا حبيب علي بن حسن عطاس حبيب أحمد بن حسن عطاس حبيب علي بن محمد بن حبس أبي عبد الرحمن محمد المشهور والسيد علوي بن عباس المالك الحسن والحبيب أحمد بن شيمي شهاب والحبيب عبد الله بن المشاتري ولا أجل بن محمد المهدي أبي بكر أبي حسن حبيب سالم والحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقير والحبيب عبد الله والحبيب محمد بن بعبور والحبيب علي وجدنا البركة أبي عبد الرحمن بن عبد الله حبشي وأولاده أبي محمد شوقي وأبي عبد الله بن عمر وإلى الحبيب حامد بن علي الحدر وأخيه حبيب محمد وإلى روح صاحب المجلس الأستاذ الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن عبد الله حبشي وإلى روح صاحب الكتاب العلامة المحدث أبويا سيد محمد بن علوي المالك الحسني وإلى أرواح العلماء العامل والأوصال في هذا البلدة ثم إلى روح خصوصا كهجي عبد الرسول الصديق وكهدي شهادي مصطفى كهجي نام بدنشي وإلى أن الله يغفر لهم وإلى أرواح من صلى في هذا المسجد المتصدق إلى هذا المسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات من جنائد البركات من سرور من وار وعلوم ونفات في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'ina wal mustami'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan mulia, di tempat mulia, di waktu yang mulia. Kita hanya bisa berharap, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang sakit ataupun keluarga kita yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita keluar dari masjid ini, dari majlis ini, kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam adalah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah yang menyebutkan tentang keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih di tema Syaraful Hujjat min hadil ummah fadailul hajj wa syarafih. Masih di tema kemuliaan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah haji. Kemarin sudah sampai 10 disebutkan tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah haji. Yang pada majelis sebelumnya disebutkan bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan dalam hadis, "Ma min muhrimin yadha lillahi yaumahu yulabbi hatta taghiba syamsu illa ghabat bidzunubihi fa'ada kama waladathu ummuh." Orang yang melakukan ibadah haji, muhrim, baik haji ataupun umroh, kata ulama, dia bertalbiyah ya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik sampai terbenamnya matahari. Maka katanya tidaklah terbenam matahari kecuali katanya dosa-dosa dia itu ikut terbenam dengan terbenamnya matahari. Dan dia katanya kembali seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti kan bersih, suci. Bersih, suci tanpa membawa dosa sedikit pun. Maka orang yang berangkat haji sama seperti itu.
Ketika mereka pulang, maka mereka dianggap seperti bayi yang baru lahir. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab beliau melanjutkan wa hadhil maghfirah ammatun hatta littabi'at. Ini pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu katanya bersifat umum. Bersifat umum bahkan mencakup urusan hak sesama makhluk. Sampai dikatakan seperti itu katanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan katanya mencakup urusan hak sesama makhluk. Dikatakan dalam sebuah hadis faqad rawal Abbas bin Mirdas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a li ummatihi 'ashiyata 'Arafah bil maghfirah. Fa ujiba inni qad ghafartu lahum ma khalal madzalim. Fa inni akhudhu lil madlumi minhu. Qala ay rabbi in syi'ta a'taital madlumal jannah wa ghafarta lidh zalim falam yujab 'ashiyatah. Falamma asbaha bil Muzdalifah a'ada du'a fa ujiba ila ma sa'al. Qala fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qala tabassama. Wa qala lahu Abu Bakr wa Umar bi abi anta wa ummi ya Rasulullah inna hadhihi la sa'atun ma kunta tadhaku fiha. Faman ladzi adhakaka adhakallahu sinnak. Qala inna aduwallah iblis lamma alima anna Allah azza wa jalla qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati akhadha turab faja'ala yahthuhu ala ra'si wa yad'u bil waili wa thubur fa adhakani ma ra'aitu min jazaih. Dalam hadis ini disebutkan bahwa yang diriwayatkan oleh Abbas bin Mirdas katanya sesungguhnya Nabi SAW berdoa di sore hari Arafah. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk umatnya. Di sore hari Arafah berdoa untuk umatnya. Apa yang didoakan? Nabi memintakan ampun untuk umat-umatnya. Da'a li ummatihi asyiyata Arafah bil maghfirah. Agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa umatnya. Doa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ujiba. Fa ujiba. Lalu katanya disebutkan katanya sesungguhnya aku telah mengampuni kalian kecuali kezaliman. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni kecuali kezaliman. Kezaliman berarti apa? Tadi itu hak-hak yang berkaitan sama urusan manusia. Di doa pertama kezaliman tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Karena katanya aku akan menuntut, akan mengambil dari bagi orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi. Makanya kan kita pernah dengar ketika kita berbuat jahat kepada manusia kakek di akhirat kebaikan dosa-dosa kita diberikan kepada orang yang menzalimi kita. Dosa-dosa kita. Kalau habis, maka kebaikan-kebaikan orang tersebut akan dipindahkan ke kita. Itu kakek di akhirat. Maka katanya di situ kata Allah Ta'ala, kata aku akan menuntut untuk orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi. Akan diambil hak-hak apa dia yang mereka lakukan. Lalu Nabi ngomong, wahai Tuhanku, kalau engkau berkehendak, kalau engkau mau, engkau akan berikan orang yang dizalimi al-jannah. Kalau engkau mau, orang yang dizalimi ini surga be. Sudah itu katanya, lalu engkau maafkan atau ampuni orang yang menzalimi. Itu permintaan Nabi, tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya falam yujab asyiyatah. Pada sore hari itu ketika hari Arafah, sore hari Arafah, ya seperti yang kita kemarin sampaikan bahwa wukuf di Arafah itu kan masuk waktunya mulai dari zuhur tanggal 9
Nah itu wukuf Arafah itu. Ini di sore itu ya, mereka berdoa, bermunajat di padang Arafah itu. Nah, katanya doa Nabi itu minta apa? Kata Nabi mintaan kepada Allah Ta'ala. Kalau emang itu yang kata, ya Allah, jok surga ya sudah, wong yang dizolimi itu. Wong yang menzolimi, engkau ampuni. Saking hebatnya Nabi tidak perhatian, sayangnya Nabi sama umatnya, sampai minta seperti itu. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma asbaha bil Muzdalifah, ada doa. Besok paginya ketika sudah melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah, Nabi mengulangi doa kemarin. Tidak, doa kemarin. Kalau engkau mau ya Allah, engkau bisa berikan kepada orang yang dizalimi surga, lalu orang yang menzalimi engkau ampuni. Doa Nabi seperti itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ujiba ila ma sa'al. Lalu permintaan Nabi tersebut dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya sahabat Abbas yang meriwayatkan hadis ini melihat katanya Rasulullah ketawa. Ada riwayat lain yang mengatakan Rasulullah tersenyum. Ketika doa beliau diijabah oleh Allah Ta'ala, itu Rasulullah ketawa. Ada riwayat lain Rasulullah tersenyum menurut Sayyidina Abbas, perawi hadis ini. Akhirnya sahabat lain, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Heran pastinya ya, heran. Sampai akhirnya ngomong Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Ya, demi ayah dan ibuku sebagai tembusanmu, wahai Rasulullah. Sungguhnya ini adalah waktu yang tidak biasanya engkau tertawa. Ya, berdoa, ketawa. Kalau kita minta-minta sama wong, ya minta-minta. Walaupun minta-minta tak bagus, minta-minta ketawa. Ay kau ni ngaji aku apa? Awak yang butuh minta-minta ketawa, ngaji aku apa? Nah, gambarannya seperti itu, ya. Ini katanya Rasulullah minta dikabulkan. Yang tahu kan dikabulkan hanya Rasulullah. Itu Rasulullah katanya ketawa, ada riwayat ada yang katanya mengatakan Rasulullah tersenyum. Akhirnya sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bertanya. Ya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Semoga Allah senantiasa membuatmu bahagia. Didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya katanya musuhnya Allah yang namanya iblis. Itu katanya ketika mengetahui bahwa Allah Ta'ala mengijabah doaku, mengampuni umatku, itu katanya si iblis ini langsung ngembek tanah, ngembek debu. Terus ya pokoknya ditaburkan di kepalanya sambil teriak-teriak katanya. Teriak celaka aku, binasa aku, celaka, teriak-teriak. Maki-maki ya. Iblis tadi itu. Jadi ngapa? Usaha selama ini yang nyesatkan umat Nabi Muhammad habis be. Kalau dia berangkat haji habis be, ngapa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab permintaan Nabi Muhammad. Itu katanya, wah, maki-maki. Maksud kita kan kadang-kadang orang tuh kalau apa permintaan dikabulkan maki dong, keliling-keliling maki. Nah, itulah gambarannya. Iblis lebih lagi dah. Apa? Capek. Sia-sia dia berusaha selama ini. Akhirnya sia-sia cak itu be. Nah, kata Nabi, inilah kata yang membuat aku ketawa. Kekesalan dia inilah, kesedihan dia inilah yang membuat aku tertawa, kata Rasulullah. Setelah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi di sini penulis kitab Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasan yang mengatakan, kata beliau, qultu walakin la budda min taqyidi hadzal kalam bi anna al-murad bidzalik huwa man nawa ala ada'il huquq li arbabiha. Walakinnahu ajizun an dzalika fi dzalikal waqti. Fa hadza tashmuluhu rahmatul ilahiyah bi idznillah wa fadlih. Kata beliau, ini katanya perlu dipahami lagi nih. Bukan secara mutlak baik. Nah, kalau secara mutlak baik ujung-ujungnya ya ada. Oh sudah, kita berbuatlah maksiat sebesar-besarnya ya. Kita berbuat jahatlah sama manusia. Kita berangkat haji, diampun sama Allah Ta'ala, bersih kita. Kata beliau, tidak seperti itu juga ya. Ini katanya
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk uang yang bertekad benar-benar untuk mengembalikan hak yang diambil, hak-hak yang dilakukan kepada pemiliknya. Dia pernah berbuat zalim, pernah berbuat jahat, pernah mengambil barang wong, dia punya niat dulu. Aku nak balikkan. Aku nak minta ridho. Tidak. Tapi ketika itu dia belum mampu. Ketika itu belum mampu, maka katanya orang yang seperti ini yang punya tekad benar-benar, tekad sungguh-sungguh, nah orang yang seperti inilah yang katanya dimasukkan dalam rahmat Allah. Tapi kesemua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu katanya perlu diingat, orang yang berbuat zalim, idza tamakkana minal ada walam yuaddi, dia mampu untuk mengembalikan apa yang dia ambil, minta ridho dari apa yang dia buat, tapi tidak dilakukannya. Atau katanya dia belum mampu nian. Cuman salahnya dia ngerasa dia belum mampu nian, tapi tidak kate punya niat yang sungguh-sungguh untuk mengembalikannya. Meminta redha dari orang yang dizoliminya. Nah, kalau orang yang seperti ini katanya dia tidak akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan di atas. Jadi katanya orang yang berangkat haji diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis tadi kan seperti bayi baru lahir, tapi tadi tidak seperti yang sudah kita jelaskan. Itu semua atas permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk cinta kasih Nabi Muhammad kepada umatnya. Tinggal kita timbal balik kita atas cinta kasih yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Lalu yang selanjutnya yang ke-11, annahu yughfar liman yastaghfir lahul haj. Yang ke-11, orang yang diminta ampun kan, atau wongnya minta doa, bahasa kita nih. Ada orang balik haji, kita minta doa, doakan kami. Nah, minta sama wong yang berangkat haji, doakan kami. Kata orang yang minta doa ini katanya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Orang yang minta doa tidak ada berangkat haji, tapi dia minta doa sama wong yang berangkat haji. Seperti ada yang adat kita seperti itu kan, kita ada orang balik haji datang gitu, minta doa. Jangan nak nyari bayi zam-zam sama kurma dulu, minta doa dulu, doa ini mustajab. Doa orang yang balik haji ini mustajab. Minta doa dulu agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Minta doa dulu. Sesuai hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma ighfir lil haji waliman istaghfara lahul haj. Ya Allah, ampuni orang yang berangkat haji dan orang yang meminta ampun kepada orang yang berangkat haji. Maksudnya orang yang minta doa kepada orang yang berangkat haji. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Mujahid qala Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar pernah berkata juga, yughfaru lil haj waliman istaghfara lahul haj baqiyata dzil hijjah wal muharram wa safaran wa ashran min syahri rabiul awal. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang berangkat haji itu, orang yang melaksanakan ibadah haji akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang meminta doa kepada orang yang berangkat haji. Selama berapa lama? Selama ini kan kita yang dengar bahwa katanya 40 hari, tidak? 40 hari habis berangkat haji itu katanya doa yang mustajab, mintalah doa. Ada riwayat lain seperti yang disebutkan di sini. Sampai kapan? Katanya bukan hanya 40 hari. Dari sisa bulan Dzulhijjah, atau kelak kan uang berangkat haji ngemek mentok lah. Mereka itu biasa selesai melaksanakan ibadah haji tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik gitu. Berarti sisa lebih kurang ada 17 hari. Sisa bulan Dzulhijjah.
ditambah sebulan full bulan Muharram. 2 bulan. Sebulan full bulan Safar. 3 bulan. Dan 10 hari pertama bulan Rabiul Awal. Jadi sampai detik ini pun kalau ada yang kemarin mau berangkat haji, doa masih mustajab. Mintalah doa. Yang kemarin belum sempat, mintalah doa. Karena doa mereka masih diijabah sampai kapan? Sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Masih lama, masih lama. Panjang kesempatan. Kita minta doa sama mereka. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Banyak kan di Palembang banyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Kita minta doa. Mungkin ada di antara tetangga kita, kenalan kita, keluarga kita. Banyak minta doa. Kage. Kalau memang mereka nganjuk banyu zam-zam, minum. Enak banyu zam-zam. Mereka nganjuk kurma, makan. Tapi yang terpenting jangan lupa minta doa. Dan ketika kita bertemu orang haji kan biasanya kan kita ada ucapan. Ucapan selamat itu apa dia? Hajan mabrur, wasa'yan masykur, wa tijaratan lan tabur. Seperti itu yang kita ucapkan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Walidzalika kana Ibnu Umar yaqul idza laqital haja fasallim alaihi wa saffihu wa murhu an yastaghfira laka qabla an yadkhula baitah. Fakanu yuhibbuna an yadkhulu fi hadhil khususiyah. Oleh sebab itu katanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, kalau katanya kalian bertemu dengan orang yang berangkat haji, uang balik haji, fasallim alaih, sampaikan salam, ucapkan salam, lalu salaman. Salaman enggak? Salaman. Kalau besok itu biasanya kan kalau berangkat jauh nih paritan, enggak Oh, paritan, salaman, paritan. Enak, paritan. Paritan. Sudah itu kata Sayyidina Abdullah bin Umar katanya, mintakan sama dia, doakan kau sebelum dia masuk rumahnya. Nah, kita nih ada kesunahan yang hampir mungkin kebanyakan uang banyak tak ngamalnya. Kita kalau nak berangkat, sebenarnya kan secara umum musafir, baik haji, umroh ataupun berangkat kemana be? Sebenarnya sunnah sebelum berangkat itu sholat 2 rakaat di dalam rumah. Sholat sunnah safar 2 rakaat. Kakek balik berangkat, terutama yang haji umroh nih, balik berangkat sebelum mampir ke rumah berhenti dulu ke masjid. Atau mungkin di masjid kelanggar, musola, sholat 2 rakaat. Sholat sunnah kudu musafar, kudu minas safar. Baru datang dari berangkat. Sholat 2 rakaat. Nah makanya di sinilah katanya, mintalah doa. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, mintalah doa sebelum dia masuk rumah. Oh itu katanya sahabat yang lain yang tidak dapat tidak dapat bagian berangkat haji, ini yang dia kejar. Apa dia kejar? Dia kejar apa? Kalau dia berangkat haji, cepat-cepat dia. Mumpung belum balik ke rumah, minta doa. Salaman, lalu minta doa, doakan kami, doakan. Nah itu kesempatan mereka seperti bayi yang baru lahir, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita yang minta doa sama dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Itulah ada 11, masih ada lagi mungkin ada 12, 13. Masih ada 12, 13. Insyaallah kita lanjut lagi di majlis yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina wa liman lahu haqqun alaina waghfir lahum warhamhum rahmatan amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tudurhum warzuqna wa iyyahum ta'tika warzuqna birahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.